Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kese ku ve kaseta hani bir video hani ku dari dekin salav rezu hürmet bu hamuya. Eziro jbara basa hadisa ka meşhur da nava Müslümanan da hey jarate goteni hadisa müflis. Emiru basa ve hadisi bikin ev hadisa hani leba tamamı aliman meşhur leba tamamen alimin mezheba meşhur o her alim و ملا شیخ وانا د جماعتا د وعظ نصیحت خدا بکارتینه جراته گوتن حدیثا مفلس امیرو لسر راستی و درستی و حدیثی بسکن که اب حدیثا چخوا صحیحه چخوا نصحیحه گوا صحیح به ام بویژن شرطی ویچی گوا نصحیح به جبو چه نصحیحه جبو چه نراسته براستی جب گوتنا پیغمبر انجی هنکال سر ناو پیغمبر شکری امیر سروی ایرو بقاسه 10-15 دقیقه جوارا باسا و حدیثی بکن حدیث اوهانه یا گلنا و مسلمان ده هر کس و حدیثی دزانه گلک راویه و حدیثی هنن امی ناوی حمو راویه نویجن لوی درا ام بویجن عن ابی هریرته داوی خودگینوی کو تیکوتنی اصحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابی هریره خودجی رازی به وی روایت کریج پیغمبر علیه السلام عن ابی هریره پیغمبر ابو هریره هاتی روایت کرنه جی ابی هریره ابو حدیثانی آم مسلمیه دوی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو من رسول خدا صلوات و سلام خدا لبه قال روزه کی گوت اتدرون مل مفلسو روزه کی پیغمبر علیه السلام جی اصحابی خورا گو اره هندزانن کو مفلس چی کیه قالو اصحابیا گوتن المفلسو مفلس فینا دنوا مدا من لا درهم له ولا متاع دنوا مدا د کلتورا چاندا مدا مفلس او کزی کو نه پریوی هی او نه جمالوی هی ام مفلس بصاد زان ای کو فقیر و فقرا بلنگاز و پریشانن فقال پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو رسول خدا گو این المفلس من امتی مفلس امتا من یأتی یوم القیامت تین روز قیامت بالصلاة بنمجن و صيام بروجين و زکات دانه یعنی مفلس امتا من کسی کو مفلس افلاس کریه چوی افلاس امتا من روز قیامت تین لمش کرنه بالصلاة نمش کرنه و صيام روجی کرتنه و زکات دایه دیگل ویاجی و یاتی ساتین قد شتم هذا چریویا کریه و قذف هذا ببیجن افترا و بختان و ببلافت سرویا و اکل مال هذا مال فیا خواریه و سفک دم هذا ام بویژن خوینا ویارجان دیه و درب هذا لویا خستی کو ام بوی اشکنجه و تعداداری و ظلم و زورداری کریه یعنی لگورا و حدیثاننا مفلسج امتا محمد مصطفی علیه السلام او کسی که روزا قیامت تره هم عمل وی قنجو باشه کل میجو روجو زکات وی هی ام بیل مشکری روجی گتی زکات دای و هر وسا چرو پیچاری خلقی کردی افتراف توی خلقی ام به مال خلقی خواری خوین خلقی رجاند ظلم و زورداری کریه یعنی هم عملی باشه قنجو باشه و هم جی عمل ام به خراب کار نباش کریه وجا فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته وجا او کسیکو لمیجو بروجو زکات و چری خلقی کریه لخلقی خستی و ظلم لخلقی کریه خیری وی دگره ددوان کسی کو لی ظلم و زورداری و حقارت کری خیری ویجوی دگره ددوان او کسی کو حقی وان سریه فإن فنیت حسناته قبل ان يقدم عليه ایر بریاکو حقی کو جیت خواستن خیری خلاص بب یعنی خیری کو کریه تیرا حقی کو
جهت خواستن دینی کو جهت خواستن ام به ظلم و زورداریش خلقی کری ام به خیری وی گوات تیرا وان اوان نکر ام به بردل وان در نکت خیری وان بردل وان ام به ویژن حقی وی در نکت تیره نکر اخذ من خطاياهم فترحت عليه ایجا و چاغه گناهی وان کسی کو لی ظلم و زورداری هاتی کرن کو مال و هاتی خورن گناه وان دگر داوی سروی کسی کو ام بویج مال خلقی خوری ثم پشتی وی تریحه فی النار پاشی تی آویتنی آگر جهنمه یعنی پاشی دکن جهنمه لگوره دی حدیث هاننا دنا ملتا جی مشهور گلک انسان جی تشتید زانه her vısa en bevejin tamamı cemaat bir hadisi var delil bir kartinentin gava keseki zulmü zordari li keseki kırabel halki xıstıbı mali yukarı bu zulmü zordari li kırabel evi çağı khiri vi dedi kesi kulli zulüm kiri o günü vicli vi bardike o paşe en bevede ber günü vanda khadi vi dedi azabı dedi cehennem cehennemi yani günü vi گونه خلقی کسی کو لی حقارت کی گونه وان ده سر پشتاوی وی باردکه و او کسا جبروان کسی کو مالی خاری خوناوی رجان دی ظلم لیکری بروان دا دکه حبسو دکه ام بی جهنمی آگر دا شوتا اف جوارات گوتنی حدیثا مفلس و شغه کسی کو لوی دنیا هاننا چوقال میجک برابر که چوقال روجی دیگر برابر که چوقال زکات برابر ده گاوچری خالقی کرب افتراف توسی خالقی خوینه خالقی رجاند و مال خالقی خوارب و ظلم و زورداری خالقی کرب او حسنات و خیری و قنجی و گت ترجوان کسی کلی ظلم کری و گاوت تیر نکر ویجا گنی وی بارد که وی داوی آگر یعنی اف کسا جبر هن کسا دا دکه آگر جهنمی ام بیج برام دا عذاب دکشینم گلو اب حدیث هانی راست نه راسته اوا هننا اب حدیثا مسلمه چوا هوجی دزانن کو صحيح المسلم كتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم اب حديثا هاني لفر دربازوه کو حديثا مسلمه دوی باب دربازوه قالوا عجب اب حديثا شخو راسيا في حديثي چیه امی لمزه بکن هر وسا حديثه کی د تایویه د اکادن جی هيا او جي اب حديثه هانينايه اب جي ديسا ام بي ابا هانيناجي ابو موسى الاشعري هاتي روايه ذكرني دي اذا كان يوم القيامه غابا روجا قيامتي ام بي herkes careka din ji mezilê xwe sağd ve ter haşirê ku hesabê kir û karê xwe emfêl û emelê xwe dunyayê bide gava insan çûn ber ro haşirê ro qiyametê defa Allahu azze ve celle Xwedê Teala dedi ila kulli muslimen Yahudiyen ew Nesraniyen Xwedê Teala her Müslümekî ya Yahudikî dedicem dedi bavî anji Nesrani Hristiyanek de bavî feyekulu divê hada fikakuke finnar divê evê hanena fidayê tê dêla teva cihê teva dikeve agir yani ev hadîsa hanena jî wisa didin nîşankirinê ku em bivêjin kesê Müslüm nakev cehennemê kesê Müslüm çuqas guneh dike bira bike roja qiyametê Xwedê Teala di dêla wan da yan yekî Yahudî yan jî em bivê yan jî yekî Hristiyan dike cehennemê her wisa ev hadîsa hane îza kâne yewmil qiyametî bi çend levze hatî riwayet kirinê di levzekê din da divêje la yemûtu reculun muslimun illa edhalallahu mekanehu ennâre Yahudiyen ew Nesraniyen divê tu reculekî insanekî Müslüman mêrekî peyakî insanekî Müslüman namire illa di berdêla wî da Xwedê Teala di şûna wî da ya Yahudikî dike agir yan jî Hristiyanekî dike agir ev jî her eyn nevzê ev hadîsa hanena bi levzeka din hene hatî riwayet kirinê her wisa ev hadîsa hemû jî an Ebî Berdete hatî riwayet kirinê her wisa divê ji ev hadîseka za bi levzeka din divê yecîû yewmel qiyametî nasu minel muslimîne بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويدعوها
alel Yahudi ve Nasara. Dibêje roja kıyamete ve hin insan werin kıyameti ji Müslümana divê gunê wan biqasî çiyane Xwedê Teala gunê wan jê ra vedişêre diğefirîne û ji ser pişta wan di ser Yahudîkî yan ser Nesraniyekî yan ser em bê Xristiyanekî ew dikin. Çawa hûn jî dibînin yani ev hadîsa hanena bi çend şekle hatiye riwayet kirinê li gora vê hadîsanê tu Müslümanekî çi qas gunê dike bira bike bi qasî çiya be bi qasî çayê qaf be bi qasî çayê agirê be çi qas Müslüman Yahud em bê gunê dike bira bike roja kıyametê Xwedê Teala gunê ji wî napirse gunê wî dide ser kesî Xristiyan kesî Yahudî ew dikevin cehennemê ya di şîrovê vana da şîrover li van hadîsana kirine divêje yani ev hadîsî hanin nem zidê ayetên ne em bê dijî ayetê ne lewra ji xwe kesî Yahudî û Xristan ji xwe ehlê agirine ji ber kufra xwe ve îdî îcab nake şûna Müslüman jî tê kevagir ew dêla xwe da jî hem dêla Müslümana da jî em bivê gunekî ezabê cehennemê digişîne. Her wisa hin alem evê hadîsa hanena girê de bi hadîsa katin ya Ebu Hureyre ku Ebu Hureyre gotiye Peygamber gotiye her insanekî hem cêwan di cennetê de heye hem cêwan agir da heye cehennemê de heye. Vêja kesê ku Xwedê Teala Müslüman Xwedê Müslümana xilas dike dikeve cennetê cêwanê ku di cehennemê de heye şûna wê de Xristiyan û Yahudî wî tîje dike ew wî jî wek delîla sahihbûna vê hadîsê nîşan dide. Yani deme li gora van hadîsana wisa dixwî ku meriv çi qas gunê dike bira bike bi qasî çiya bijî wê şaxê divê Müslümanekî nakeve cehennemê di berdêla Müslümana da Yahudîk yan Xristiyanek dikeve cehennemê. Hakîqeten bi rastî jî ev hadîsana rast e yani ev em bivêjin ew ezameta Xwedê Teala'yê eva layıqê ezamet û em bivêjin mezine Xwedê Teala'yê ku ez an Müslümanekî bi qasî çiya gunê bike piştî wî em wî gunê em ezabê xwe nekişîne di ber me da Yahudîk yan Xristiyanekî tê kevagir an jî me malê xelkê xwaribe xelkê çîr û pêçarî kiribe ew em di dêla wan da têkeve cehennemê gelo ecebe ev rastin kawerin em bi hev ra li eslê İslamê li anayasa İslamê li Qur'ana pîroz mêze bikin ki hela Xwedê Teala di vî warî da çi gotî û çi dibêje em bi hev ra lê mêze bikin. Belê Xwedê Teala di Sûreyê Fatir di ayeta di Sûreyê Fatir di ayeta 18 da wiha ji me re behs dike birîkî harfî mezin bike ez bawer bikim wê baştir bibe bêja tevlî hebû bawer bikim em hinekî mezin bike bêja îcab bawer bikim. Belê Xwedê Teala di Sûreyê Fatir di ayeta em bibêjin 18 da wiha behs dike kî berjêr bidin bû baş were xuya kirin. Belê Xwedê Teala di Sûreyê Fatir ayeta 18 da wiha dibêje Bismillahirrahmanirrahim ve la tezîru waziretun wizre uxra tu kesekî em bê ku bar hildigire barê kesekî din hil nagire tu kesekî gunehê kesekî din hil nagire. Eva prensîbê Qur'anê eva qanûna Qur'anê tu kesekî ji ber kesekî din da naye ceza kirinê tu kesekî ji ber kesekî din da nakeve cehennemê tu kesekî gunê kesekî din hil nagire. Ve in ted'u musqaletun eğer ew kesê ku bar lê bar biye ew ku barê wî giran e evê ku mesela bala xwe bidê mirov gava di dunyayê da çi qas kar dikin rojane tu mirov binivîsin ji sibê heta nêvarê me re çi qise kirî ji elîfê heta em bivê zeyê me re çi qise kiriye gij were nivîsandinê gelo eceba rojane mirov çend sayfa qise dike ya rojane heftane mehane salane û mirov em bivê heftê heştê sed sal emrê me re mirov bijî temamê rojê me re ji alî kîramen katibîn da tê nivîsandinê roja ku meriv çû huzûra Xwedê Teala wê şexê meleket deftera emelê me re yan dide destê rastê ya dide destê çepê vêca em deftera emelê me re yani em ê barekî giran li ser pişta me re ye vêca Xwedê Teala dibêje ve in ted'u muthqaletun
ev kesi ku bar le bar biye yani bar xwe gunêwî wek bar lê bar biye heye gazî bike îla hemliha ku yek wî barê wî hikî jê sivik bike hikî jê bigire ki barê wî jê bigire barê wî jê sivik bike barê wî bise pişta xwe la yuhmel minhu şey'un welew kana za qurba ew bara jê nayê girtinê welew ew kesê ku jê ra divê ka barê malî me bigire اقربای وی هری نزب دی مره دیا مره به باوی مره به بری مره به خشک مره به زاروکی مره به تو کسی کی باری کسی کی هر ناینه اقربای مره نزیک بجی مرو گازیش بکه به که هنگی گونه مپره هنگی دکاره گونه مبده سرخوا که از باری مسفک ببه تو کسی کی گونه کسی کی هر نگره زار مره نگره باوی مره نگره اینما تنذیرو الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة پیغمبر خدا تعالی دویجه تو بتنی کسی کو دگل غیبه دگل یاپ نپنی کو خدا تعالی ندیتیه دگل کو خدا ندیتی دگل د غیبه دا کو خو ام بویجن کس می نه نی جان خدا ندیتیه د غیبه دا خدا د ترسن ام بویجن بالريز وباحترام لغورا ريو ريباز دين خو ريو ريباز ربي خو دمشن والميجا خو دكن خدا تعالی دوی تو وانا هشیار بکه دین اسلام ام بویجه وحی اشترا داکتی تو جوان را ببیجه و در حق جنت و جهنم ده در حق عذاب قیامت ده در حق ام بویجه حساب و کتاب ده تو ونشار بکم و من تزکا کی ام بویجن خب تمیز پاک و پاغش بکه yani şirke, şikake, nifake, juguna, jitiştiku, ambivejin, khususiyeti mera, kesiku, akhlaku, tabiati mera dellewiti, ev tiştiku, tabiatu, khususiyeti mera dellewitinin, ambivejin meru kha juwan tiştana, juwan kha meru kha paku beri bike, fe innema yezekka li nefsihi, او خوشبو نفس خو پاکو بیری دکه یعنی گاوا انسان کی دریا خو ده هر خوشتی پیسو گمار خو بهلچنه ام بویجن شرک و شقاق و نفاق خو دور بخینه ام بویل گور امر و فرمان خو ده تبگره او کسا جبون نفس خو تمیز دکه لورا او کسا جویش دگره سود دگره استفاده دکه روزا قیامت مکافات خو خلات خو رب العالمین دسینه و الى الله المسیر و ویرا ما ببال خدا تعالی وای ام چلوی دنیا بکن و روز قیامت ام ورن با خدا تعالی چه هوجی دیوند به آیت هانه ندا تو کسی کی گونه کسی کی هر ناگره و تو کسی کی به کسی کی راجی ام بویجن بر کسی کی ناکف جهنمی اوا دبو کوی احتراس ورن کرنه هن کسی احتراس بکه هن کس ام بوی قبول نکن بوی افتشکا نراسته وجا دویم ویا بزانه بکو و حدیث پیغمبر بگره ام به هنگ مثلا د مثلا جزا دا د مسئله غیبه دا د مسئله ام بویژن ایمان دا عقیده دا دوان مسئله دا حدیث پیغمبر و تمام کسی که لسر ناو دین اسلامی چه دنویسین و چه دبیجه دوی حتی موافق قرآن به او تشتا کو نه موافق قرآن بن او تشتی نرسن و تو اعتبار بوان نای کرنه و لبا وکی اسلامی مرو نکال وان میزبکه و جا گوا مرو لویا میزبکه تو می دوباره خبده او حدیثی کو پیش دا مخوان مخالف وی آیت هاننانه و هن آیت دینای شین امنا نکرم ول برا بوجج بوکو مسئله مجارسه ده درجنه حتى جارك دن بمدخير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته